namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the continue on a beef between Mapele the boss na Papa Rhulani and the new manager. So previously, I'm sure of course I have another clip. La Papa Rhulani na the manager va respond kamaga yo Mapele la kidnapper and stuff like that. So leswi ni nga fana swi notice la I ku vanhu vo tala va kha defender Mapele. In a way yo va fika va controller Papa Rhulani na the new manager ku ri va fika va beefisa ku yini mayikuma mhaka leyi ngopfungopfu loko swi ku va kha va beefa hi vatswari mayikuma mhaka ya kona. So I don't know about that one. By the way Mapele yena a nga sungula Papa Rhulani, so if part 1 mi nga se yi vona swi kahle na mi yi vona. I think ta vekela part 1 on top comment. However after loko Mapele a rhungiwile of course hi timhaka to kidnapper of course lava nga tlhela Papa Rhulani yi kombisa yi ku i ta kelemba mhani wakwe hi fike hi vona Mapele a vuya the following day ka siku namuntlha of course ra 21 ta July as you can see. If you can tell this post, so swi kahle mi va mi kha mi tela the video leti because i sequence and loko munhu u fika a swi kuma xikarhi a nga twi na ku maybe va Papa Rhulani vona vuntswaka. So hi lo Mapele the boss i vuyini a fika a tsala ku kala na wun'we wu nyika xipengo lexiya Papa Rhulani na ximenejarani ma swi twi na ximenejarani lexiya xa moya advice yon'wana tiphilisi mara a ku wa bala Chauke as you can see. So which means Mapele in other words he's saying vanhu ava penga mental kahle ava kahle which means swa ku swi fika level yo va nga zi va tshama na le vuxakeni so va neta tiphilisi ta byongo ta nhloko so swi nyanye ngopfu hi leswi a nga komiseni ka swona. So of course ku na possibility yo they will be responding to this matter do hlale comment hi famba once liya mani va ka hina la nga fika tsala ku wa nga nyimanyana Chauke ka ha ri mpundzu ani Papa Rhulani of course yi fika yi kombisa ku Mapele wa ka Chauke and stuff like that. Hey hayi timhaka ta to taleyo loko ra mi nge zambi sika bani ta kombela mi tika subscribe. I'm